West Karbi Anglong angkang pikacing thurpon jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumpensi ki ongdung asai ki claim pangtang ponang jipusi West Karbi Anglong District ningkan trok ke chok katalon pona mayalong jingki jethan pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahokum ki pipona tengsi West Karbi Anglong District po amen chilong lo laswa jok West Karbi Anglong District ke long mate ke dengar ni pachaton dunsi ke damtang thang ni phai kre isi arni an ningkan trok artanang plengsi arni tili por phai kre hinira chiti ma por malom West Karbi Anglong Hamren Deputy Commissioner Saihem Conference Hall along Missen Pentalon pon Kedamtang suri hini ra kre trok aningkan thang cheklo ni phai kre isi arni West Karbi Anglong abaha district kachapalong pon arni peneng an ningkan trok pleng tanglo puvoi phit setame district headquarter Hamren rong sopinang ke pali jia phan akrong tin atobar akimika vedet ki KEC kacharia tum tong sekot pen ke lang ponang jia ke nang sot palam thi chethan renti West Karbi Anglong SP Ajawgran Basumatari pen lam the ke jai pona tengke Karbi Anglong arlo ke ongdung langsun ke kloadim kapalang mepen tori satum angtang pen ke bang ahut Karbi Anglong Autonomous Council pen asap midu ke long duna son thaksi West Karbi Anglong angkang setamit ongdung adim lapen aha baralong langsun lang kaching thua lon ke dodim scheme mesen deng ponangji anparta resort dhaba hai hui mesen pen kaselam pon pado sonte an so se angtan pen tourist atum ke bang pen West Karbi Anglong angkang pita kaching thulun doji nonamar Hamren rong sopialong mesen ki juna langka dure thepik kedam tang ningkan plikep so se PHA langang kro kaselam pen puthot kapa me too aphan sai ki claim kavidera jok ongdung asai kamalong sai phi chokomara tumpen chenglo Hamren wartrok siang kangara tumta mesen ki juna langka dure pen kape jok ja phan PHE department aphan KEC kachare tum RD ki piduna kenang soralamta klangpon department ka upgrade ponalong non amat ke amen chot tangka kapanong kavidera jok sampridang asonsi theklong pakai asal ini pakai administratif atau masih ini pakai government program itu deng polo lada jadi pakai itu asam sorkar basically apa dah kita total sosok mereka dulu pelang kita ni mereka dulu kan dulu siang mereka dulu asal ni kata tesi bucu pakai itu kata dia public service tapi ni kamu pakai ini tu paronian Apollo kita muning tu pernah pakai itu asal ni pakai ada rating rumpen ada pen kelongan ni kata orang punya potong itu potong lahaya sai do anta West Karbi Anglong arlo ki do ke the ki dinga tumpen nang barsi ke claim ke dam rape ja phan chingki chethan padopon West Karbi Anglong district kimi ke longpen ningkan trok pleng deranta West Karbi Anglong arat di phurong sopia phan towar choton prong abangki kalide nangji monta jakong ke van pen kaching thoda sai do an ke deng ponja phan ke abang putin ta arpu enangji pusi chethan renti halapu COVID-19 abaha sang sepin pen aprana phan chamatha thepin pen sai ke claim kachapadu katuma phan karbia po hol pen theng pe claim ki pidun pen archupon bangso mayalong numbering koi mate 20 number by thalangso STLAC MLA Rup Singh Teron kachapahem phwa mayalong Assistant Deputy Commissioner Tahidur Rahman pensi mai ke phalam the anparta alohi kapachini sai dengpon Mayalong West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua MLA Barim Mansing Rongpi Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar Border Chairman Richardson Hanse Fishery Board Chairman Joy Sinkro KEC Board Chairman Barim Krishna Prasad Sharma West Karbi Anglong Joint Director Mukul Shyam Judicial Court atum pen chenglok ki ongdung Hamren along manpeng ke dwara atum chetong bunsi misen pen mai pajutpong pidote ilitum dak West Karbi Anglong ke dua tuar anta Tapi pilumar dah bangke state highway tawe national highway tawe halos so tangkap nasi ilitum lah kuya tuar bang selam longi. West Karbi Anglong kadu kawi atum ta ningkarongan ni lo athema pini labang suar ni thang ni phai krisi ningkan haru ningkan suri hini ra ningkan kretrok ningkan ilitum West Karbi Anglong ku ke long arni lo kasi pini ke ningarong piglo Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live